kay Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Servo kay Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. En abimbong kaya sarni moniti kina vaka rambuka. Nung ito kanda bingkarabi sa muturangatani ni bulubinak na maramatina ni andoba tabulimai isa badi grog tigota en yakabi binani ko. Mbadi maindanda batuyani oto baka na yakabi maruta kiti ko na non rasuka may buli nangone mbadi atingor na bitanoa. Ya asal bina katikani pambul tikani bikim ni kele sara en ala menong kale bungana MV mbongi ke koronga na numutiko menduno mulai kanduno musia en bukon daru servo ke Bounty Premium Rum Taste Spirit of Fiji en kabi binaka en dende sembongi binaka ni kuai i ona pambul terbi kem ni kele sara na sa sema chiko mengoka dopa chiko mengoka en video FM Facebook page en bukon daru live en na kenan daw talon tayo bikenta si tapos bikenta na talon ni bi sere bobo ia ambula binaka bi kemtoro bubale daw antoba tol bengo ka bole John Kumar ke Dylan Kumar mana Barraville Road mai Singatoka Yohane Rongida nanda kondo ambula binaka tamai mere mei ambula binaka na kangu bina bale bikeren dingin taki tele VT FM tokani ena binga una kele sarba ka ngarabi tabi ambula binaka ronda nomni like nomuni share ena yakabi se en na ito bi FM Facebook page merao ninda na bi maruta kito kina publicativo kina daru live en buku ni non daru serbo ambula binaka be Hillary Clinton isa nix zaba apenisa ambula binaka daru sabar rongo tramana jay nga somolum rongo Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Ini sakit bagi naturang maram terbo kena ngone lewa bikin kita ngone ena buku nandaru servo ke Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Yo wan enta kuang kampul binaka kai maya nabu naitata dombul binaka bakatal kira be jenga somolumu afdol binaka apa penisa ambul binaka apenisa ke rambo katanix dombul binaka Rafa Tornawa iso Montego mbula sia bikin do kena nangkas nibulin to bingkara bulin guru menauru bina boleh bikin do ndingi takito na VT FM itokani baka ngarabita bi enambongin kabakata lankino no bambula tikani be eroni uluimbao ni sambula bina kana kangu bina bale bikana dingi takito na VT FM abakata lankino no bambula tikani be anare ambana mbula binaka bina bale basiam sikamai Luciana maina tuiwai mbula binaka dubu saumaki mbula binaka amiau bambula tikani goko ojuda mai ambolo tangane mbula binaka Yosefo ngolea mbula binaka mai rabitaki tebita rambosea isa ambula si asera mektar mekebota ibe keni randabe mutu sambula si abina bale bona sia matio mai en lomenong kale bona MV mbongi ke ko ken daru serbo en buku ni serbo ke Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji ndaru mot serre ndaru ronda na kele talon mbongi bina kan ku Tom Junior ndaru ronda na bonga ndomo ya Tom Junior en talon serre rotini karakarawa ada ndaru serre rotini karakarawa na serre ko kabi kita na kan ya bol katoni na bol katoni ne Andrew Sarnoku langata kina daru bonga ko Tom Junior ka compose tak telanga na serre ngoka o Tom Junior na sergoka sergoka botai wala nga baka mimbi se abaka tambagin do embuli baka tambagin do berto na baka bibi na kataki berto na tambana lingin lawa ena kena merawati na ratus kuna bowl ena ambaki saoti kabaka talanga kina na kena mayadobe na dun rau kena panu mine kandun rau misakabulu ni anniversary celebration enaika tinkawalu ni singa ya bikim ke sarbe kani rakabut kina babi bina kalebu ben tamata kan ni lawa en buku ni bengarabi bulo tona serengoka me baka bini bina kata ko ngakina na tambana ni linga ni lawa ya bikin ke sarbe kan do servo ke Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji mindar sarmo sarmanta en kabi bina kanikuwa Soli kinano na vitia kiperetania
toro da kita lua walu walu lua Lumani sitile musuba Totongo kotau ya bukina Ya doba niru motivitiani Nawega rabi bakalawa Nanua mata Salus populi Au na vindita katiko Au na bakare wataka Dan roti ni karakarawa Dua nan rauli masanga bulu Nomu yang baki mehoba maini kuwa Tambah laka-laka niyo bisa Dengan ilawa Sebarua balangi-langi Yang baki mulai tuku-tuku taki Tak usah-usah wenang gitu Rere kita kara-karawa Nangana ANC Danova Escocil Ratu suku nabo Salus populi Au na vindita katiko Au na bakare wataka Dan roti ni karakarawa Waludiwa kusalewe na kina Tambah laka-laka niyo bisa Dua bitu 72 Kokilali Saka na beli taki Domani rua bakalaga na yang baki Suki fong tiu mai kandabu Poro kunrue na nomu yabu Mula malabu Salus populi Au na vindita katiko Au na bakare wataka Dan roti ni karakarawa Au na bakare wataka Dan roti ni karakarawa Au na bakare wataka Roti ni karakarawa You the tall guy, na? Huh? You the tall guy, na? Tall guy, you. You're the tall guy here. Ya bila pala tatura kena marama darbo kena ngone lewa isa na pambul tan kina bei talingu polo na buta tombula binaka. Pina pala bersiam tkamai ouch isa. Pina pala bersiam tkamai en lomani ngale ngona MV Mbong Keiko en buku nandaru servo ke Bounty Premium Rama Taste the Spirit of Fiji pambul tan bikemu ni kele sara na ilawa ni sema tkamai ngoka en double binaka main emergency boleh bina kemain emergency CWM boleh boleh CWM isan do boleh bina kabina boleh sarana kena tinggi tak televisi FM metokali berdental talang kasih pakat dengu o salome mas tambua bakawati mai namalata tabule nandina atera sing bakawati ina tumo tabu kandabu rama ruru ni kandabu isan do boleh bina kabina boleh kena tinggi tak televisi FM metokani ena ya kabi impongi bina ka enda ye ya bikin kena sarana bikin sana mai dapat talang kena dor live ni share okay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji nama kami nataro ni utsarang dor live video go ka en